Kua kahake atu te hiakai o ngā kapa wakaama o Tāmaki Makaurau ki ngā whakataetai wakaama o te motu. I haere atu mātau I te rangi nei ki te titiro, kei te pēhea ngā tira hoi o te pou herenga waka me hauraki. Mā te whakangungu, whakakotahi hoki I waho I te wai, ko te tikanga ka pērā anō te hoe. We know we can do it. As a team, we can push through it. And as we push through it, we know that we can power together. Koinei te kapa te kauma iwa tau te pakeke o te rōpū hoe o te pou herenga waka. Ko te nuinga E tai ki ngā whakataetai o te ao ki Numia. Nō reira kua hoki mai me te etahi mahere, hei kawe I a rātau ki ngā whiringa toa o te whakataetai ā-motu ki Karapiro. Every race is intense and we should treat it like a final, even though it's a heat or semi, and just push through. I a rātau e whakamātau ana I a rātau anō. E tira wahine no hauraki e takahi ana I te huarahi, hei whakatinana I ngā wawata. Ka prakati mātou I ara e tahiwa e roanga wā I roto te rā kotahi. Me he tino ua gari, ke te whiki te mātou taumata. He tira e nei no te reanga te kaumā iwa, te kaumā ono te pakeke. Aha kua koe nei tō rātau tautua rua ki te tau whainga ā-motu. Kei te hoki atu ki te whakamātautau I ngā huariri. By Tākere. Yeah, because they came first in our race last year. 1, 2, 3, Hauraki! I nā te wairua huariri ki wainga I ngā rōpū o Tāmaki Makaurau. Engari anō kia eke atu ki ngā wai whakataetai. He uhu ki te kai te pātata o te ngau, a ngā rohe o te motu. Irina Smith, Te Karere.